Danas u emisiji Zdrava nacija govorimo o zdravlju srca, a doktorka koja je naša sagovornica odgovorit će na sva ona pitanja, odnosno na sve one stvari koje umemo da pročitamo ili da vidimo kada je reč o zdravlju naših krvnih sudova, a za koje ne znamo da li su istina ili su mit. Na primer, da li bi trebalo zaista da pijemo crno vino svakog dana uz ručak, koliko bi kafa dnevno trebalo da popijemo, šta je bitnije da merimo i da gledamo i da analiziramo pritisak ili puls i šta pobeđuje, da li genetika ili stil života. Dobrodošli u Zdravu naciju. Za zdravo srce i krvne sudove potrebna je pre svega želja i disciplina. Želja da se promeni životni stil, a disciplina da se ta želja zaista i ostvari. A onda je potrebno i znanje, jer stvari su u suštini jednostavne kada se jasno objasne, što ćemo mi danas u emisiji da uradimo. Doktorka, kako biste vi definisali zdravo srce? Pa zdravo srce jeste srce koje nema vidljiva oštećenja negde i javlja se i prati prosto negde zdravstveni status osoba koji nemaju manifestne faktore rizika. To suštinski znači da mi negde podrazumevamo da zdravo srce ima osoba koja ne puši, koja ima dobro regulisan holesterol, pritisak i glikemiju, koja nije gojazna, upražnjava neku umerenu fizičku aktivnost, a da pritom do sada nije imala neka manifestna kardiološka oštećenja koja mi možemo da objektiviziramo kroz naše tehnike po tipu EKG-a, ultrazvuka i nekih naših pregleda. Što vaše iskustvo kaže, kada otprilike mi krenemo na preventivne preglede? Sa koliko godina? A sa koliko bi realno trebalo da krenemo? Nažalost, mi na preventivne preglede vrlo retko uopšte i krećemo. Znači, najveći deo našeg stanovništva, naše populacije, krene na preglede tek onda kad se nešto desi, bilo neki, što bi se reklo, fatalni kardiovaskularni događaj, bilo nešto što ih opomene, tipa skoka pritiska sa bolom u grudima, sa glavoboljom, gubitak svesti, oticanje nogu, neka generalizovana slabost, malaksalost. Znači neki alarm koji njih ozbiljno upozori da se nešto dešava. Tako da suštinski ti preventivni pregledi koji bi trebalo u zavisnosti od kategorije populacije... Sa kojima bismo izbjegli, je li tako, manifestaciju je ovih? Generalno, možda ne bismo izbjegli 100%, ali svakako bi oštećenje bilo manje i negde bismo prevenirali brzinu nastanka tih promena. Tipa naši krvni sudovi stare određenom fiziološkom brzinom i to je neka fiziološka ateroskleroza. A postoji kategorije ljudi koji imaju krvne sudove koji su stariji od njihove životne dobi. Kada bismo na tim preventivnim pregledima identifikovali te ljude koji imaju, kako bih vam rekla, starije krvne sudove, mi bismo opet preventivnim pregledima, ima češćim kontrolama, mogli da preveniramo, dakle, neki fatalni događaj koji može da dovede do ozbiljnog oštećenja zdravlja ili čak smrtnog ishoda. Poenta cele priče jeste da preventivni pregledi u svim oblastima imaju svoj smisao, imaju svoje mesto, pogotovo u kardiologiji, gde se prosto to je neki kardiološki događaj najčešće odrazi na čitav zdravstveni status pacijenta, na njegovu radnu sposobnost, na čitavu budućnost. Da. Evo sad kada pričamo uopšte o preventivnim pregledima, kako bi on trebalo da izgleda, odnosno šta bi sve trebalo da obuhvata? I sa kojom godinom bi onda trebalo da se krene na pregled? Pa da vam kažem nešto. Jer bih ja volala, izvinite što vas prekidam, baš zbog toga što nismo ažurni po tom pitanju, volala bi da kroz ovaj razgovor nekako podstaknemo naše gledaoce, jer često mislimo, ispravite me ako grešim, mi često mislimo da je po stopi smrtnosti, ako govorimo o Srbiji, na prvom mestu da su maligniteti, ali ne zapravo kardiovaskularne bolesti i ljudi najčešće, nažalost, umiru zbog kardiovaskularnih oboljenja, ne samo kod nas, već u čitavom svetu. Apsolutno se slažem, tragično je to što su upravo ta preventabilna oboljenja generalno i najčešći uzrok smrti kod nas. Kada osoba ima tešku genetiku, mi kažemo žargonski, to suštinski znači da ima bliske srodnike koji su rano preminuli, koji su preminuli iznenada, kažu ili u snu ili kao pao na ulici, srušio se, bio je potpuno zdrav. To suštinski znači da već ta osoba ima veliku predispoziciju da ima loš koronarni status, da negde prosto ima ili sklonost ka nekim poremećajima srčanog rada, ka poremećajima sprovođenja ili bolestan srčani mišić ili na kraju bolesne krvne sudove koji se nalaze na površini srca i hrane srce. To suštinski znači da ta osoba već sa samim tim saznanjem da neko njen je vrlo rano preminuo, treba da krene u preventivne preglede. Nebitno da li ta osoba ima 25, 30 ili 35 godina. Sa druge strane, osobe koje znaju da njihova porodica, članovi porodice imaju dijabetes, imaju neregulisan holesterol, imaju različite poremećaje glikoregulacije,
bilo da je to u pitanju predijabetes ili prava šećerna bolest, da li imaju hipertenziju u detinjstvu kao adulti ili kao adolescenti. Treba da bude svjesna toga da je ona već sa samim tim saznanjem u nekom faktoru rizika i u nekom stepenu rizika i treba da krene sa preventivnim pregledima. Taj jedan preventivni pregled po meni bi podrazumevao da se odradi ultrazvuk srca sa EKG-om i da se uradi jedna klasična laboratorija sa proverom holesterola, sa proverom glikoregulacije, sa proverom nekih faktora u krvi koji ukazuju na funkciju jetri bubrega. Samim tim treba proveriti gvožđe ukoliko postoji predispozicija ili neka klinika koja ukazuje na sumnju u rad štitoste žlezde, treba proveriti štitostu žlezdu i obavezno proveriti urin. Kod hipertenzije i kardioloških oboljenja, koliko god da to nije konvencionalno uključeno u te algoritme lečenja, nalaz u urinu može da bude veoma informativan u smislu nekog subkliničkog oštećenja bubrega koji u mlađe populacije najčešće i daje hipertenziju. Dakle, kad nam dođe čovjek koji ima 60-70 godina, ima hipertenziju, mi tu negdje hipertenziju najčešće shvaćamo kao primarnu hipertenziju usled, starosti krvnih sudova i drugih faktora vezanih za godine. Ali kad dođe osoba koja ima 25 godina i koja ima hipertenziju, mi moramo malo to onako detaljnije da sagledamo, jer najčešće ta hipertenzija bude sekundarna. Dakle, neki faktori rizika, bilo metaboločki, sa jedne strane, kao što sam vam rekla, poremećaj glikoregulacije, na primjer, ili neki faktori u smislu, nefroloških, bubrežnih faktora, kao što je ta neka mikroalbuminurija, odnosno po novoj nomenklaturi albuminurija koju mi pratimo, pa onda građa bubrega, pa stanje malih krvnih sudova bubrega, pa stanje velikih krvnih sudova bubrega, bude najčešće uzrok hipertenzije. Sve nam češće dolaze mlađi ljudi koji posećuju teretanu i uzimaju kreatinine suplemente. Naravno, fizička aktivnost je potrebna i preporučena, ali ta suplementacija donekle može da bude prosto sa jednim kontraefektom. Taj kreatin koji oni piju u različitim formama dodatno opterećuje bubrege. Dovodi do hiperfiltracije bubrega, dakle naši bubrezi rade u trećoj brzini. Kao i svaki auto u trećoj brzini koji se vozi, vrlo se brzo oštete i počnu da propuštaju proteine. Tu prvo inicijalno oštećenje bubrega mi vidimo kao albuminuriju, kao neke proteine u urinu. Klinički to vrlo često izgleda kao penušav urin, a laboratorijski, mi detektujemo proteine u urinu koji tu ne bi trebalo da budu i negde i klinička slika prati ove poremećaje u smislu skoka pritiska. Dakle, skok pritiska negde kod mladog zdravog čoveka koji vežba i hrani se naravno velikom količinom proteina, pošto je to sad negde trend kod mladih ljudi koji idu u teretanu po negde prosto preskripciji njihovih trenera koji su najčešće polukvalifikovani i nekvalifikovani, dovodi do toga da su bubrezi preopterećeni, hiperfiltriraju, oštećuje se njihova funkcija i u konačnici sve to negde vrlo često rezultira hipertenzijom. Hipertenzija kod mladih ljudi je jako opasna jer mi smo svi u tim nekim srednjim i mlađim godinama sa jednim vrlo očuvanim kvantitetom i kvalitetom mase mozga i u tom smislu svaka mala promjena pritiska u našem organizmu odražava se na pritisak u mozgu. Dakle, male oscilacije pritiska, sistemskog pritiska dovode do veoma velikih oscilacija intrakranijalno, jer je glava mlada, zdrava, puna zdravog mozga koji nema gde van lobanje koja je čvrsta. Mi to osjećamo kao hipertenziju i vrlo se to teško kompenzuje. Šta to suštinski znači? Da kod mladog zdravog čoveka koji ima hipertenziju vrlo lako može da se isprovocira intrakranijalno krvarenje. Tako da dođe smo od jednog zdravog životnog stila do intrakranijalnog krvarenja, što negde sve govori u prilog činjenici, da sve što negde prosto radimo, a tiče se našeg zdravlja, treba da bude u konsultaciji sa nekim ko je ipak kompetentan za svoju oblast. Zanimalo nas je kako unos energetskih pića i kafa utiče na zdravlje naših krvnih sudova i našeg srca. Doktorka nam je skrenula pažnju na supstancu koja se zove taurin, a koja nije ni malo naivna.
ako mi imamo gomilu obaveza u toku dana i ako prosto naš dnevni ritam traži da mi držimo 24 časa pažnju, to energetsko piće može jednokratno prosto rešiti problem. Ali ako to mi moramo da ponavljamo iz dana u dan... I to nekoliko puta dnevno, kontinuirano. Da, obaška sve to. Znači, to suštinski znači da mi onda negde ozbiljno grešimo i da će nas na kraju tog puta u nekom momentu sačekati neprijatno iznenađenje. Tako je. I kada pričamo o ishrani, često smo skloni, ja bih rekla, brzina života, pa nemamo onda obroke na vreme i onako kako bi trebalo, nego da popijemo ili pojedemo nešto slatko, kako mi to volimo da kažemo, da nas pridigne, da nam podigne energiju, da možemo da nastavimo dan. Dakle, prosto je važan taj kontinuitet i da se držimo tog balansa u svemu kao što ste naveli. Šta biste rekli s obzirom da ste spominjali genetiku, genetika ili stil života? Šta je važnije za zdravo srce? Pa suštinski genetika je ono što mi dobijemo i mi na to ne možemo da utičemo. Ali stil života podrazumeva neke faktore rizika na koje mi možemo da utičemo. Znači mi možemo da povedemo računa o ishrani, da ostavimo cigarete, da ubacimo fizičku aktivnost, doziranu fizičku aktivnost u skladu sa našim nekim opštim zdravstvenim stanjem. Svako od nas može da šeta pola sata dnevno. Ukoliko želimo neke intenzivnije aerobne treninge do 75 minuta nedeljno, to je sasvim onako optimalno. Čak i osobe koji imaju teška kardiološka oboljenja, kao na primjer srčanu slabost, mogu da sprovode doziranu fizičku aktivnost koju mi nazivamo nadzorisana fizička aktivnost. Dakle, u skladu sa njihovim zdravstvenim statusom, sa nekim 6-minutnim testom hoda na osnovu koga mi procenjujemo te kapacitete, svakom od njih može da bude propisana fizička aktivnost. Dakle, to je nešto na što mi možemo da utičemo kao mi. Sad mi dobijemo genetsku predispoziciju i veće genetsko opterećenje ili manje za neke bolesti, to je nešto na što mi ne možemo da utičemo, ali je dobro znati svoju genetiku i rano početi te neke preventivne preglede o kojima smo mi već pričali, sa idejom da se uvede medikamentozna terapija u pravom momentu, dakle da se ne zakasni sa medikamentoznom terapijom i ukoliko, na primjer, imamo čoveka koji ima genetsko opterećenje za koronarnu bolest, koji ima oca, brata, koji su već imali infarkte, koji prosto ima neke tegobe, mi njega ozbiljnije observiramo. Mislim, prvo, on sam zna da ima tu tešku genetiku, sa druge strane, mi njega ozbiljnije observiramo, onda dovedemo do toga, dakle, da su sva ta testiranja koje mi možda ne bismo sproveli nekom drugom mlađem čoveku sa datim tegobama, sprovedu se na vreme i čak se i radi neka invazivna ispitivanja poput koronarografije, dakle pregled tih epikarnih arterija, možda čak i bez nekih ubedljivih neinvazivnih testova koji su pozitivni i zateknemo, na primjer, stenozu koja je 70-80%, a ne 100%. Dakle, ne zateknemo i ne spašavamo glavu od infarkta stavljanjem stenta u promenu krvnog suda koja je 100%, već uhvatimo neke te intermedijarne do značajne stenoze i na taj način dobije čovek stent, to stoji, ali sa druge strane nije imao infarkt, nema oštećen miokard. Tako da mu je perspektiva mnogo bolja, praktično je ozdravljen. Sad kad spominjete medikamente, često čujem da neko kaže neću da krenem da pijem lekove za srce, ako krenem piću ih ceo život. Je li to istina ili nije i da li bi trebalo uopšte neko da se zamara tim kao podatkom, jer je bitnije ovo čemu vi govorite, da sačuvamo svoj život i svoje zdravlje? Pa da vam kažem nešto, nijedan lek nije dobar. To je apsolutno, zato mi ih ne dajemo zdravim ljudima, već bolesnim ljudima. Znači, lekove za srce, za pritisak, za holesterol, za šećer dobijaju ljudi koji su bolesni. Samim tim, mi smo negde procenili da bi u tom momentu mnogo veća šteta bila od toga da naš pacijent u tom momentu ne pije lekove, nego da ih pije. Tako da, hoću da kažem, ako se lekovi piju doživotno, to je zato što vam doživotno i trebaju. Da bi vam život bio duži, mi moramo da vam propišemo medikamentoznu terapiju, znači moramo da vam propišemo lekove. Ako neko ima holesterol, o kome smo malo pre diskutovali, 10 godina povišen i ne pije... A imam i poznajem čak i mlade ljude koji kontinuirano, kad god rade krvnu sliku, biohemiju i tako dalje, analize iz krvi, imaju konstantno povišen holesterol. Šta se radi sa tim? Piju se lekovi. Znači, apsolutno, povišen holesterol u dužem vremenskom periodu dovodi do infarkta miokarda. Znači, nema tu, mislim, prosto nema varijacije na temu, to je vrlo jasno. To je 50 godina unazad, mi to već znamo i potpuno je jasno zbog čega je bitno da se piju lekovi za snižavanje holesterola. Za svakog od nas postoji različita vrednost holesterola koju mi težimo. Dakle, za nekog ko ima 18 godina i nekog ko ima 38 godina nije normalan holesterol isti.
bez obzira što mi dobijemo u laboratorijskim nalazima neke skale. Da, šta je to? Imamo dobar i loš taj takozvani holesterol. Pa da vam kažem nešto, nam je suštinski bitan za sada samo ovaj loš, ali ni vrednost loše holesterola za neko ko ima 18, 28 i 48 godina nije ista. Koliko osoba ima 40 godina i pušač je, njegov loš holesterol treba da bude ispod 1,8. Vrlo često ispod 1,4. Ja još nisam srela osobu koja ima 40 godina i pušač je, znači čim je pušač ima i druge faktore rizika, da ima LDL holesterol ispod 1,8 spontano. Znači, to opet zahteva neku medikamentoznu terapiju. Ali neko ko ima 18 godina, ko je potpuno zdrav, ne puši, mlad je, može da sebi dozvoli da ima LDL holesterol ispod 2,6, na primjer, i da to za njega bude tolerabilna vrednost. Znači, ono što mi dobijemo u našim laboratorijskim analizama... Sve se gleda, nije ono samo ja dođem, dobijem rezultat i gledam referentne vrednosti. Tako je, tako je. To ipak vi kao doktori bi trebalo da pogledate jednu širu sliku i da izvučete zaključak. Kako stres utiče na naše srce i koliko naše srce prosto trpi to što često umemo i da budemo, sad sve ovo definitivno potpada pod stres, kad govorimo o stilovima života, kad kažem stres, mislim na to što mi ne sednemo, ne jedemo u miru, trčimo, jurimo, nekad sebe i zapostavimo, nekada i nešto previdimo, pa i možda ako srce šalje signale, mi smo nažalost gluvi za te signale da ih prepoznamo na vreme, ali sam stres, nerviranje, briga, tuga, sve te stvari i emocije, kako utiču na naše srce? Pa, apsolutno i dobra i loša emocija može da utiče negativno na srce. To prosto ima i neki naučni, što bi se rekao, naučno objašnjenje. Znači, mi kad smo u stresu, u našem organizmu se proizvede velika količina adrenalina koja se vezuje za neke receptore u srcu i ubrzava broj otkucaja. I koliko godinama, danima, godinama imamo stalno povišen broj otkucaja, prosto srčani mišić se troši. To je, mislim, kako bih vam rekla, onako jedan dinamički proces. I sa 50-60 godina mi imamo srce onog ko ima 80 godina. Tako da suštinski mi možda ne možemo da kanališemo taj stres na pravi način i on kod nas možda dovede do porasta broja otkucaja. Ali kada dođe neko ko ima 40 godina i kaže da 10 godina ima povišen broj otkucaja i da je njemu normalno da puls u miru bude 100, to je negde prosto medicinski neprihvatljivo. Mi onda propišemo lekove koji se zovu beta blokatori, koji istisnu taj adrenalin iz receptora koje se nalaze u srcu i smanje broj otkucaja. Niži broj otkucaja povećava trajanje, što bi se reklo, kvalitetnog života i povećava generalnu dužinu života. A šta češće ljudi gledaju i prate ili šta bi trebalo da gledaju i prate? Da li pritisak ili puls? Da vam kažem nešto, i jedno i drugo je jako bitno. Pritisak troši na jedan način naš organizam, a puls troši na drugi način naš organizam. Pritisak i puls su međusobno uslovljeni, odnosno veći broj otkucaja povećava i pritisak. Tako da ako gledamo onako bazično, uzročno-posledično, ne bi bilo loše da se inicijalno smanji broj otkucaja, što će posledično dovesti do niže vrednosti krvnog pritiska. I kada govorimo o krvnom pritisku, nama je prosto pritisak, kad kažemo krvni pritisak, nama je pritisak gornji pritisak. Znači, nama je srčani, kako se konvencionalno kaže, sistolni krvni pritisak, odnosno gornji pritisak. Da. I taj gornji pritisak isto definiše koliko ćemo živeti i kako ćemo kvalitetno živeti. Što se tiče tog donjeg pritiska, on je vrlo često onako trenutan i podložan je oscilacijama, bilo hormona, bilo tih nekih faktora sredine. A zašto neko kaže ceo život sam imao nizak ili imala nizak pritisak i odjednom sad imam visok, zbog čega je to? Ili to sve ovo o čemu danas pričamo? Pa zato što na vrednost krvnog pritiska utiče brojni faktori. I ova priča sa celoživotnim negde niskim pritiskom koji najčešće u menopauzi počinje da raste je nama onako vrlo bitna zato što kardiolozi znaju već da osobe koje kreću iz te hipotenzije u hipertenziju najčešće imaju funkcionalno nestabilne krvne sudove. To suštinski znači da će ta osoba sa velikom verovatnoćem razviti i neki drugi kardiološki problem, uključujući i možda i koronarnu bolest. Zašto? Zato što te oscilacije krvnog pritiska, vrlo često valunge žene navode, u stvari govore o jednoj vazoaktivnoj nestabilnosti, pre svega tih malih krvnih sudova. Znači, prosto ti krvni sudovi kod osoba koje teže podnose menopauzu, na primjer kada govorimo o ženama, ukazuju na to da ta osoba ima predispoziciju za kompleksnije kardiovaskularna oboljenja.
Prema statističkim podacima, svaka treća žena u razvijenim zemljama umire od bolesti srca i krvnih sudova. Zbog razlike između ženskog i muškog srca često se postavlja pitanje da li žensko srce zahteva drugačiji pristup. Spomenuli ste, doktorka, menopauzu. Kako generalno hormoni utiču na žene? Ja sam negde pročitala jedan podatak, pa sam htela da prokomentarišemo nas dve, odnosno negde sam videla da se spominje da se infarkt drugačije manifestuje kod žena. Ja ne znam da li to istina ili nije, i ako jeste, zbog čega je to tako. A sa druge strane, kako generalno ti hormoni, trudnoća, menopauza, sve ono što žena prolazi prosto nekako kroz te sve periode, da li ciklus, kako se oni zapravo manifestuju, odnosno utiču? Pa suštinski, što se tiče tih polnih hormona koji osciliraju u toku života, u početku su žene, kada je u pitanju koronarna bolest i kardiovaskularna bolest, zaštićenije jer imaju veće količine estrogena, tako da vrlo često nalazimo taj višestruki odnos na štetu muškaraca kada su u pitanju koronarne bolesti do tih nekih 40 godina. Vremenom se to izjednačava, a kako starimo, češće žene oboljevaju od koronarnih bolesti. To suštinski znači da kada nestane ta protektivna funkcija estrogena, žene stiču i dobijaju faktore rizika, njihovi faktori rizika dobijaju negde to na intenzitetu i dovode do toga, da se učestalost javljanja koronarne bolesti izjednačava sa učestalošću javljanja koronarne bolesti kod muškaraca. U poslednje vreme se i trend pušenja isto javio kod žena i po broju pušača nemamo više razliku po polu. Tako da sve to negde doprinosi, da se kod mlađih žena ređe javljaju koronarne bolesti, druga kardiovaskularna ozbiljna oboljenja, ali da ta prosto protektivna zaštita, protektivni efekat hormona nestaje sa godinama. Tako da je negde možda ta neka odlaganje te neke menopauze i sada ova hormonoterapija jedan od negde benefita savremenog društva koji treba da bude razmotren u lečenju naše pacijentkinje. U kakvoj su u vezi relaciji štitna žlezda sa srcem, onda insulinska rezistencija ili dijabetes? Kada je u pitanju štitasta žlezda, hipertireoza dovodi do jedne sinusne tahikardije. Dakle, srce radi brže, vrlo često i nepravilno, pojačano se zamarama. Dakle, to je pojačana funkcija štitaste žlezde. Snižena funkcija štitaste žlezde usporava srčani rad, ali dovodi do porasta pritiska, pre svega donjeg pritiska, jer imamo i neku vrstu tkivnog hipotiroidizma. To suštinski znači, da se taj smanjeni rad štitaste žlezde ne mora odraziti u brojevima, već u kliničkoj slici našeg pacijenta. I vrlo često imamo pacijente, pre svega pacijentnje, koji dođu i kažu, vidite doktorka, dobri su mi hormoni, a ja sam sva otečena, opada mi kosa, usporena sam, prijavljuju mi neku vrstu moždane magle, otiču mi noge, ne mogu da završim vrlo često misao, stalno sam pospana, a kada zaspim imam noćne more. To je jedna vrsta tkivnog hipotiroidizma. Dakle, mi smo možda lekovima nadoknadili koncentraciju tiroidnog hormona u cirkulaciji, ali naša tkiva su još uvek u deficitu tog hormona i treba im vremena da se oporave. Tako da suštinski poremećaj rada štitaste žlezde generalno se odražava ozbiljno na kardiovaskularni sistem, znači ne samo na kardiovaskularni, ali najviše nam smetaju ti kardiovaskularni efekti. Što se tiče poremećaja glikoregulacije, svaki poremećaj glikoregulacije, bilo da je u pitanju povećana glikemija našte ili intolerancija na glukozu, gde vidimo i tu insulinsku rezistenciju, dovodi do toga, da se poremeti balans glukoze u cirkulaciji i tu negde imamo te reaktivne hipoglikemije nakon uzimanja koncentrovanih ugljenih hidrata ili šećera, koje rezultuju naglim padovima šećera, skokovima pritiska, znači jednom hemodinamskom nestabilnošću, odnosno nestabilnošću u vrednosti i pritiska i pulsa. Tako da svi ti metabolički poremećaji imaju ozbiljnu težinu kada je u pitanju, kardiovaskularni sistem. Šta biste rekli onima koji prosto kažu ne mogu bez kafe, koliko kafe može da se toleriše dnevno? Pa suština cele priče je da negde mi tolerišemo onaj unos kafe koji nama ne narušava kvalitet života. To suštinski znači da mi popijemo 1, 2 ili 3 kafe u skladu sa našim, što bi se reklo, individualnim osjećajem. Dakle, poenta cele priče je da nemamo sinusnu tahikardiju, da nemamo ubrzan srčani rad, da nemamo dispepsiju, bol u želucu, da nemamo neke vrtoglavice ili preteranu anksioznost. Sve su to simptomi nekog
što bi se Ako reklo... osetimo, u prevodu, ako osetimo nešto od navedenog sada što ste rekli, znači da smo nije preterali za sa nas kafom, toliko kafu. da. Tako je, da pratimo prosto svoj organizam i da ga Osluškujemo osluškujemo. sebe, da. Tako je. Postoji uvek i nekako poznato je ono, čaša crnog vina za srce je dobro, šta vi kažete kao kardiolog? Mislim, apsolutno, čaša crnog vina uz ručak je opušta nas. Sa druge strane, to su neke supstance koje se nalaze u crnom vinu koje imaju kardiovaskularni protektivni efekat, znači štite krvne sudove. Druga stvar je ta minimalna količina alkohola deluje i kao anksiolitik, tako da to ima multiplih, što bi se reklo, benefita, naravno, opet sve smerom. Naravno. Šta biste još rekli? Šta još se preporučuje za zdravo srce? Pa da vam kažem nešto, zdravo srce je u stvari rezultat zdravog načina života. Sada, koliko mi u ovom kontekstu, dakle, savremenog života možemo da se ponašamo u skladu, dakle, sa tim nekim preporukama je veliko pitanje, ali treba da se trudimo i da težimo da ono na što mi lično možemo da utičemo, da probamo da modifikujemo. Naprimjer, ja vrlo često imam pacijente koji dođu kod mene sa idejom da me pitaju da li smeju da piju flaširanu vodu. Znači, prosto oni sad razmišljaju da li će njima voda sa česme biti toksična, šta ima u toj vodi sa česme, da li piti flaširanu vodu, ali niko od njih nije razmotrio ideju da možda ostavi cigarete. Tako da prosto ja negde mislim da postoje stvari koje mi možemo da utičemo, ali išavši linijom manjeg otpora, mi se držimo onoga bez čega će nam biti najlakše. Još jedno nam je doktorka za kraj rekla šta nikako da ne ignorišemo i na čemu da nam bude fokus kada je reč o zdravlju našeg srca i krvnih sudova. Pa ja mislim da ne treba ignorisati bol u grudima. Znači, zdravu osobu ne treba da boli u grudima, bar ne treba često i ne treba jako. Znači, svaki bol u grudima treba da nam bude alarm. Jer prosto imamo bolove u grudima koje su benignijeg i malignijeg karaktera, u smislu, dakle, da imamo bolove u grudima koji nastaju usled bolova koji se javljaju u mišićima koji spajaju rebra, ali imamo i bolove u grudima koji nastaju usled disekcije aorte ili infarkta miokarda. Tako da je po meni ono što bi recimo mogo da bude savjet za svakog od nas, da se nijedna vrsta bola u grudima ne zanemaruje. U februaru ove godine uspešno je nastavljen program besplatnog PSA testiranja u okviru akcije 50 plus razloga za PSA test koji su zajednički sproveli Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, Klinika za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i Udruženje pacijenata Urotakt, uz podršku Ministarstva zdravlja i Radio-televizija Srbije u sklopu nacionalne kampanje Rak je izlečiv. Testiranju su pristupile 1012 muškaraca, a najviše njih bilo je u starosnoj grupi od 71 do 80 godina. Povišene vrednosti PSA zabeležene su kod 187 ispitanika, odnosno kod 18,5% testiranih. Posebno je značajan podatak da je 222 muškarca, gotovo svaki peti, prvi put uradilo ovaj test. Antidoping agencija Srbije obeležila je jubilej 20 godina posvećenog rada na zaštiti integriteta sporta, zdravlja sportista i unapređenju kulture čistog i poštenog takmičenja. Novi najsavremeniji aparat za neinvazivnu dijagnostiku u oblasti nuklearne medicine koje je financiralo Ministarstvo zdravlja pruža precizno otkrivanje malignih oboljenja. Ovaj vredan aparat je jako važan za unapređenje rada Univerzitetskog kliničkog centra Srbije jer prema njemu gravitira oko 2 miliona ljudi. Čuli smo savete naše današnje sagovornice, doktorke Milene Pandrec, koji su to faktori rizika koji utiču na zdravlje našeg srca, na što bi trebalo da obratimo pažnju, šta je to što bi trebalo da eliminišemo i vama hvala na pažnji. Vidimo se ponovo za 7 dana uz nove priče i nove savete eminentnih stručnjaka, a naše prethodne emisije pogledajte na YouTube kanalu emisije Zdrava nacija. Doviđenja. Poslednjih godina je sve popularnija metoda rada sa decom pod nazivom NTC. U sledećoj emisiji smo posetili NTC radionicu i razgovarali sa decom i predavačima o benefitima ove metode koja je prilagođena za sticanje brojnih znanja i veština kod dece uzrasta od 4 do 12 godina. Bilo mi je zanimljivo, ja ću sad ovako to laički da probam da predstavim, kada sam videla da obično mi roditelji kažemo sedi u miru, skoncentriši se i uči.
ne pomeraj se ako možeš po mogućstvu. A nekako bih rekla da se ovde upravo nešto drugo predlaže, odnosno da baš taj pokret je i tekako važan za razvoj svakog deteta i da kada se prosto aktivira celo telo, sa druge strane može da se izvuče maksimum, a da mi nekako nismo ni svesni svega toga kao roditelji. Jeste, zato što oni kad su u pokretu, oni uče i dalje i usvajaju, a nisu svesni da to rade. To je, na primjer, klasično što stalno i navodimo igra dan-noć, kada deca urade dosta čučnjeva, a opet tu možemo da ponemo mnogo pojmova, pa to može da bude kad su deca mlađe, biljke i životinje, pa da razlikujemo, pa voće i povrće, onda kada su deca već u osnovnoj školi, to mogu da budu i vrste reči, pa imenice, pa vrste imenice, tako da oni na taj način nauče mnogo toga, a da nisu svesni da uče.